Mayap agat manapon po kay kayungan. Pigunaman tayo pungini ingkapat ng Aldo Novena, parangal king katamong patulunan, Santa Monica. Talakad tamo po at magkanta king dalit a pamuklat. Siklod tamongan po. Ginubos niyan mo wari pong labi ko. O Diyos ko, sumaup ka po ko. Ligaya king igpa at king anak at king banal espiritu. Pamanisi, ikatamongan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulo, at ginuning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan, king sablang panganib, at kalipitan ko. At ika naman ing palsintan ko, ketang hanggang agyuna, ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan, ulining dakal kong kasalanan, ama kasumami karingmal amata mo, makasakab ko karingmal abitis mo, aniko sisising manyawad, pakalulo ampong patawad, king sabla kong kasalanan.
uling balo kong matalastas, king ika, kapilanman, eme isakwil, ing pusong sisisi, at mapakumbaba, at uling balo ko naman, ping ika, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, aemangin tuliran, ulining keyalandang lub at kapaliwasan. Anti mo ing pagkalam mo kang Patricio at Agustin, asawat anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap akayadwana na keka, at alang-alang naman king dakal aluwang bibuna king ulira. Magdalita ka, Jesus aginoko, pagkalam mo sa kako ing patawad, king sabla kong kasalanan, ayadwan ko keka kaniting nobena, king pamamilatana ning indukong Santa Monicang pagsantungan ko, ampat ing sabla kong kabalatungan, at kasalanan amilabas, king maragol akababanlob, panyawad kong antawad keka, at ngako king sisisyan ko misan, at makalilibo, ing pamikasala ko. At keka, at tatanto kong matibe, inamiyuman mikasala, king kasawpana ning kekang mal agrasya, pagkalam musaka ko, ing pamagparating susuyo keka, ang king kamatayan ko, king pamikasi ko keka, at malmong grasya, akal mandakang akit ampong nabangnan, keyan, king ligaya, kayabe ning Diyos ipat espiritu, manggaman king alanganga, yanasa. Panalangin king Aldo kang Santa Monica, ikatamungan po. Maligayang patulunan dingindo, o Santa Monicang asawa ng Patricio, at induning emonanong doktor, at ibaning Santa Iglesia i San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, darawon ko keka iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing. Ampon penganak aming awaglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da, o maligayang santa, ampat ikabalo mong penibalan, ing pibale-bale mo at katubale pa, king kalaro mong pamanyapat, king kabanalan, at ayamuyot mo naman, ing sintanang Patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamo, kamong loob at kapibabatan, at Agustin naman, apanakomwa naman alob, king lugod mo, pamanalangin, luwat pamagpenitensya, iniyasat pigmulalande, ding meto balayan, ing pibale-bale mo, ulining karatunan at pamiyaga-agayo, at uli na naman ning masampat mong pamanaral, karing katubale mo, magdatila ka, malugod ming indo, baligdan mo no man sa ding pibale-balemi at katubale, bana keman mong dumaton at may kakasundo, at esangan mayuyumuman, itang karatunan amasakit ng penabilin, kay kataning ginutang Hesukristo, yapin itang karatunan, apepakit mo ke kami, king pibale-bale mo, panyawad mo kesa, ketang ganakang bininyagan, abinaming kaministilan king bie iti, kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayama kang Jesus, kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak, antining mga latilapat malalagwalang amuyutan, inyapin mo ing demonyo, pisasakita nung siran, daptan mo sa king ela mawiwili, king kaparangalan, akapaddang bina, ning kayanakan. Nunemyela sa king kalarong takot, king Diyos, apanibataning tune kabyasnan, bangting upayang king pangabyeming mikakasundo,
at misasanmet lubketi. Apalaran ming miyabe-yabe mo naman, kayang banwa, antimo ing pamiyabe-yabeyo, ngeni ikoning asawa mo at anak, at kanita itangan idalitta, ing kapurian king Diyos, datang king alanangga, yanasa. Panalangin para king Kapat Ayaldo, kababa ng Lub Santa Monica. Maligayang Indo at patulunan ming Santa Monica, uli nitang masapsap akababan Lub, at kusang pamagpakumbabang pepakit mo, inyang abalo mo, king ing Obispo San Ambrosio, binawal na ka karing sa sakupana, ing manunpilan pamagdebusyon, ding tawo karing Afrika, agad mong likwan at mekisawusig kapin, king kaburyaning pekapon. Yaduan mikeka, o indong malugod, paniyawad mo kesa kaniting mayalagang kabanalan, ning kababanlob, baning pamisakwilmi, king kataslub, mandatila king parati, king pamanisip mi, king kekeng kebaban, at pamagpakumbaba, king sabla, ulining sintami kang Jesus. Magdalita kasapo, paniyawad muke king grasyang itinan, ampon paing pagamu-amu mi keka, kaniting novena, nung makaligaya, king Diyos at makakayap naman kaya kami, yanasa. King katahimikan, sambit lantamo ing grasyang buritang nabangnan, king pamamilatana ning panalangin ng Santa Monica. Ipami at ikabanwa, misambanying lagyo mo, datangke kaming kayarian mo, mi pamintuan ing lub mo ket isulip pantibanwa. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginang Diyos at yukeka, wan ka karing sablang babayi, at wan niya pa naman ing bunga ning atiyan mo, Jesus. Ligaya king igpa, ligaya king anak, at ligaya king Espiritu Santo. Ibpami at ikabanwa, misambanying lagyo mo, datangke kaming kayarian mo, mi pamintuan ing lub mo ket isulip pantibanwa. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginong Diyos at yukeka, wan ka karing sablang babayi, at wan niya pa naman ing bunga ning atiyan mo, Jesus. Ligaya king igpa, ligaya king anak, at ligaya king banal Espiritu. Ipami tikabanwa misambanying lagyo mo, datangke kaming kayarian mo, mi pamintuan ing lub mo ket isulip pantibanwa. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginong Diyos at yukeka, wan ka karing sablang babayi, at wan niya pa naman ing bunga ning atiyan mo, Jesus.
Ligaya king igpa, ligaya king anak, at ligaya king banal Espiritu. Panalangin ang kapupusan king Aldo. O mapamakalulong Diyos, tulara ding malungkot, at biyeding manalig keka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo ket pekiramdaman, ing dakal aluwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ning anak ng San Agustin, pagkalam mo sa kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisan misa kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, uli ning mal agrasya mo, uli ning ginuming Heso Kristong anak mong, kambe mong mabibye at manibala, ampon king Espiritu Santo, yanasa. Talakad tamo pong ini at ikantataya ing dalit apamupos. King laguning igpa at king anak at king banal Espiritu. Amen.
Mayap at magrasyang bengi po kay katamongan, at syuta na po ngeni king kapat ng aldo ning kay katamong novenaryo parangal, para king kay katamong patulunan, Santa Monica. Kambeda po rin kay katamong sariling panalangin at kapagnasan kaniting misa, iabetala naman po ding makatuking mass intentions. Kapasalamatan ng Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Joe and Rose Tolentino and family, Rosario Malik, Hector and Mirna Quizon and family, Emerenciana Sinamban. Para king special intention ng Deeds and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ronald and Agnes Lau and family, Hartwell and Eunice Claudio. Para king speedy recovery ng Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Angeline Amor Maniago. Para king good health ng Norma Kiambao, para king Aldo ng Kiebaitan, Connie Lizing, Father Edgar Calma. Para king Kaladwadari, Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Macario, Jesus, Rocco, Virgilio, Jose, Diosdado, Porita, Frezena para Kingkeyang 9 days, Vishal, Shoni, Perlita, Giancarlo, Shirley, Leonida, Purificacion, Sabel, Corazon, at ding maldang kaladwo, King Purgatorio. Para po karing kaya katamong lay sponsors, kaniting kapat ng aldo ning kaya katamong novenaryo parangal, king kaya katamong patulunan. Grace Ornalis, Luciana Nukup, Flora Onofre, Leticia Liwanag, Raquel David, Dolvi Bencelida, Petronila Santos, Jesus Tolentino, Agnes de la Cruz, Tess Canlas, Zenny Sanchez, Irma Di Macali, Kathleen Mendoza and triplets, Vergel and Maureen Mangila, Angelina de la Cruz, Roel and Arcel Punzalan, Linda Bulawon, Renante Punzalan, Shirley Balingit, Isaiah Lugto. Ingkay katamo pong pamidawon king banal a Santa Misa, panimunan ne pong Reverendo Padre Monsignor Antonio M. Bustos, Cura Paroko ning St. Peter the Apostle Parish, Apalit. Talakad tampo at makyabe magkanta, king Dalita Pamuklat. Wala na may kiramdam ka, asa ulirat alam ko, wagi
liyanan, inumaning Diyos mo kay itangan. O patulunan ni Santa Monica, ilapit mo kay hindi unisara, masalan ka manayan ni, balikan ni Aglismi. O palsitan ni Santa Monica, ituro mo kay ikay kapusan, ipanalangin mo kay sana, o induming Santa Monica. Ikang minausting Birheng Maria, di malausok na may kiramdam ka, napasawan kay kayang pinera, insis na sa mima ba't kingawa ka na. O patulunan ni Santa Monica, ilapit mo kay hindi unisala, masalan ka manayan ni, balik ka ni Aglismi. O palsitan ni Santa Monica, ituro mo kay ikay napusan, ipanalangin mo kay sana, o induming Santa Monica. Ikang pinakasining Balenmi, Balen, Mexico, karatunan ni, ang kaya panangan sa magari, pangikalugod na ngal sa parati. O patulunan ni Santa Monica, ilapit mo kay hindi unisara, pasalan ka panayan ni, balik ka ni Aglismi. O palsitan ni Santa Monica, ituro mo kay ikay kapusan, ipanalangin mo kay sana, o induming Santa Monica. Indung mapamintu Diyos, isiwala na may kiramdam ka, asawang uliran ka lang kawanis, at indung uliran ka lang paparis. O patulunan ni Santa Monica, ilapit mo kay hindi unisara, masalan ka panayan ni, balik ka ni Aglismi. O palsitan ni Santa Monica, ituro mo kay ikay napusan, ipanalangin mo kay sana, o induming Santa Monica. Ipanalangin mo kay sana, o induming Santa Monica. Dilagyonin pa po ng anak, kampuaning banal ay Espiritu. Ang grasya ni Ginotang Jesucristo, ang lugod ng Diyos, at ang sala ng banal ay Espiritu, mantabe kay kongan. Kaluguran ko kapatad, kaniting pamitipon tamo ngayon ng aldong IT, king preparasyon, king daratang kapiestana, ning kay katang malapatrona ng Balen, Mexico, Santa Monica, king presensya daring Mendo, y Santo Cristo del Perdón, Beren de los Remedios, lalong-lalo na, ngayon ng aldong muna mga itipag masusyantaya, yung kapiesta ng San Pio X, metong yung Papa ng Santa Iglesia. Si Shantala din kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi, karing banal ang misteryos. Magkumpisal ko kay Diyos sa may payang totoo, at kay kapatad, wali may kasala kumbina, kay isip pamano dapat niya iliwang kakulangan.
Ulinitay panikapu ka Santa Mariang kapilang mamberen, karisablang angel at banal, at kagay kapatad, panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. In Diyos sa may payang tatu, pakaluluwa na katamo, kay pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana kay biye alang angga. Ginoo pagkalulu, Ginoo pagkalulu, Kristo pagkalulu, Kristo Ginoo pagkalulu, Ginoo Manalangin tamo, oy paming mayupaya, manipagluaning kasalpantayanan katolika, banggawan baying sablang bagay kang Kristo, kitman may San Pio X, king kabyasdanan ning banwa, at kintena kanding apostol, tayo nang nakesana papunta king kayablasan, ning alangang gambiyering kay ngalimbawa turo, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ring ukom. Dapat ding Israelita ing bagay marawak, king akakit ning Ginoo, at megumpisalang sinuyo karing Baal, at tutunggendang Diyos. Pepaying gulutan de ing Ginoo, ing Diyos da ring pipumpunan da. Ing Diyos amilwal karela, ibat Ehipto, at megumpisalang sinuyo, karing aliwang tutunggendang Diyos.
ding Diyos, ding taong makapadurot karela. Di kurala ding buntok da kareting Diyos, at pepamware ing Ginu. Gilutan de ing Ginu, at megumpisalang sinuyo, karing Baal at ding Astarte. Inya mi kaluko ing muaning Ginu king Israel, at pepayintulutana ing luban dalaring manlo, at panakawanan dala. Pepayintulutana ing sambutan dala, ring kasalangdang makapadurot karela. At era na agyong ipamingwa ring Israelita ing sarili ra. Balang muntala king labanan, ing Ginu laban yo karela. Antimo ing sinabi na ng daptana, mibilila king maragul akali galigan. Kaibat na nito, ing Ginu dinina na lang ukum, amiligtas karela, karing gamat da, ring maminsala karela. Dapot ding Israelita, era la pekiramdaman deting ukum. Pigtak sila ning Israel ing Ginu, at sinambayang aliwang Diyos. Memintula ring pipungpunan, da karing kautusan ning Ginu. Dapot malalagwa ng tiknang daraptan iti, niting bayong dayi. Sa saupanala ning Ginu ring balang ukum, apag kalubna king Israel, at liligtas nala ring memalen, karing karelang kasalang, king kekaban ning Biena ning balang ukum. Maluluno siya ing Ginu karing Israelita, uli ning dayingda, king karelang pamagkasakit at pangalupig. Dapot kamate na ning ukum, agad lang magbalik ding memalen, karing matwarang panugali, at ligpusan dalapadewakan, ding tikyandang dayi. Sinuyula at sinamba karing aliwang Diyos, at king kesyasan da buntok, sindura, ing karelang marawak adapat. Ing amano ning Ginu. Ginu, pawuli ning lugod mo king kaya kang balayan, ganakan mo kami. Era la pematering taong pagano, antimo ing inutos na karela ning Ginu. Ing depat da, yaing may makyasawa la karela, at menugaling kalupara. Sinuyula naman karing karelang Diyos-Diyosan, at iti meging dalane ning karelang kasiran, pati anak dang lalaki at babayi, karing Diyos-Diyosan ning Kanaan, karindala inampang. King depat da, dinungisan da ing sarili ra, at king Ginu, meging taksila. Meragul ing muana karela, me sumamiya, karing tawong pinili na. Maralas na lang linigtas, dapot ing lumaban keya, iya ing masburira. Makanyan man peki batanala ni niyang minaus lakeya, at lunos karela binyena. Alleluia, alleluia.
sala, paras mukha ko ing bendisyon mo, at ding utos mo, ituro mo kako. Ingginuman tabeya ke kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita akpang kang San Mateo. At tingmetong lalaking linapit kang Jesus at ngana. Maestro, nano po'y mayop asukat kong daptan, ban kong akabtan imbye alang angga. Bakit kukunan mo ko nung nano ing mayop? Nga nang may kibat Jesus kaya, metong yamo ing mayop. Nung bisa kang magkamit, tuparan mula ring kautusan. Isano pong kautusan nga ng kinutang, may kibat siya Jesus. Eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka maglaram, galang me itatang mo at timamo, at luguran me, ing kapara mong tao, anti mo, ing sarili mo. Nga na kaya, ning kainakan, tiparan ko na, ngan po, reting kautusan, nano pa po, ing kulang kako. Nga ng Jesus kaya, nung bisa kang lalong maging ganap, muli ka, pisalimungan, ing pibandyan mo, at ipaglimos mo karing kalolo, ngayapli mo at may kapibandyan ka karing banwa, kay ba't magbali ka at tuki ka kanako. Yan dimdam din kayo nakan ini, may koyang malungkot, uling dakalya pibandyan. Kapatid, imaya pabalita ng kay katamong sariling kaligtasan. Maya pabegi po kay kongan. Nung atatandaanan niyo ko pa, dahil makatungat yuken, way back in 1995, akong naging pura parko Yucate King, Mexico. At tatandaan niyo pa po ita. Beko Kukete. Uling malibat kanita, ngayon ko pa mo, nakibat imbitasyon na rin paring mga destino para magmisa kong nobena. Nyachu ko kening eding after 25 years ngeni ko pa migmisa ket king Mexico ken king isang bantam at tatandaan niyo pa kanita ako migmula kaniting mismong nobena kang Santa Monica kasi nga da
Abong o ba't may pori piyesta ta Mexico? Yung patron tamo, Santa Monica, dapat August 27 niya nga daw. Ako po bisang maglako, daragdag ko. Kasi nung lako, kay may por kanita, magulo. Nya mas masanting tagdaragdag ka, ang ganang inumpisan ke, yung devotion ng apong Santa Monica, nga ko sinabi, yung May 4, birthday ng Santa Monica, yung May 27, yapin yung kamatayan ng Santa Monica, at kay ba't sinabi ko, ding ega na ganang sakupa ng barangay, dapat muli langan po ang magnobena tamo huling piyestayang parokya. Nya may payoras, daragul na daragul, hanggang mabiyaying parokya, eta ni ko, inig telakat kong kapag masusyan kang Santa Monica. Nya yun nakwa kalingwang keti. Yun nakwalit ko yung keti. Kasi metong kay kanako isipan, salikwang kay parokya, malambat bayo kumakbalik, bang kanita, lukuran niya yung paring manalili kanako. Nya ini po ngayon ng aldong iti, at neng kasanting lawe-lawe ko, kaya nikikay katang paligid, kaya nikikay katang pisamba ng may bayo mo, ining mismong retablo. Ang popang ikayo, dakala rin tao, mismong magmasusi, magsadya, kipyesta ng Santa Monica. Yat neng ka-relevant, ang kapyestan tamo, ngayon ng aldong iti, San Pio X, meto niyang Papa, kibyenang delanan, Santa Monica, ang timurin, kikibangelyong dimdam tamo, ngayon kabengyan, tungkulya, king metong matenakan ay nakalalaki. O ba't atin lang connection din? Mumunan dili kaluguran bininyagan, nung lawen niya ng delanan, San Pio X, metong yang mismong kalulong pamilya. Apulo lang may kakapatad, dapat iya, kikayang kakalulwan, takayang kabanalan, takayang lugot king apong Gino, ang timurin, kayang panalangin, spiritual life, paboren, hanggang niyang iyam yordi na niyang pari, yordi na niyang obispo, hanggang iya, may ilek yung ating papa, kalkurat bininyagan, tangkayak simplicity of life, tangkayak connection king apong Gino, at neng mismong katibe, nung makananong, Santa Monica, kalkurat bininyagan, deta mikibalo kimbyeda, pilan niyang pulong banwang menalangin, Santa Monica, kalkurat bininyagan, dakalya problemang delanan, kimbyena, dapat eya pepay siralo, Santa Monica, nung kapilan niya, mismong lalambat, kayang panalangin, kanitaya, mismong maging malapit king Diyos. Uling, yung problema na, yapin, anak na sa Agustin, ang papay, asawa na. Dening mitata. Kaluguran binyagan, marahil nung nantayay Santa Monica, takalalwang linwal, kayang mismong mata. Dapat, tibe na ning kayang panalangin at kasalpantayanan, making banalya, may lapit, may konbertiya, yung kayang asawa, kabena, San Agustin. Nya kay Bangelyo, kaluguran pininyagan, dindabtay ning matenakan na lalaki, at iburi kong emphasis kay kayo, king mismong pamamuntana, king ginutang Isukristo, tungkulya, king batas, naning dapat kong gawan,
parakamtan kay kayaryan banwa, naning pekibat na ni nga pong Ginoo. Tuparan mo ring batas, ing banal a kasulatan. At yan, niyang sinabi daw ni Ginoo tayong Kristo, eksaktong number 1, number 2, number 3, kamakamate, kamakipangalgut king mo asawa, galangan mo rin pengari mo, dapat tingin pasis sa aburikong biye, kay kayong ngeni, uling anak ya, ing mismong mengutang matenakan, tungkol ya kirelasyonan ng anak, kakaring kayang pengari. O yan, ngayon kasalukoy na panahon, kaluguran beninyagan, it's a global problem, king ding anak, kukulang la kagalangan, karing karelang pengari. Maralas, ngayon kasalukoy na panahon, yung panahon may, ikaming anak, ikaming tatakot karing pengari may, sa pasyutana ka ni pengari, tuknang naka, sabyan mo, yang king masantol, alas 6 na ning bengi, watang tinigtig na yung kampana, balumi na, muli na kengan, muling manungkayang orasyon, imako, at stungay kami nuli, oy tamasermo ka. Dapat ngeni, kaluguran pininyagan, naning daramdaman tamo, karing pengari. Di pengari, ilang tatakot karing anak. O ba't ilang tatakot karing anak? Huling, kinulang lang, king karelang disiplina, karing karelang anak. Huling maralas kaluguran, bininyagan po tang malatinging anak, di kamaling anak, naning damdaman mo king pengari, po tang korekanin ni kayang mismong kapatad, anak yayang paboren me, pumakanyan. Anak yayan, napaintindihan. Ngeni, po tang damdamanan ng anak, tanggewana, may binawal, balo na, gusto pala, ing mismong gewana, ning anak kayan, ang ganang dalanan ng tumwa. Uling ing metong at tanaman, potang malatiya, at kay ba't daragulya, at makro kay diyang makanyan, gusto may tulit ng malyari, matulid ing kayang growth na ning tanaman, makanyan niya naman, ing metong ay na, nung kukulang yung disiplina, karing kayang mismong pengari. Bali po, tingkay bisita, bating Amerika. Apat siya anak, at lalaki, meto nga babae, pareho lang doktor, dening miyasawa. Malabat nung manuklangan king Amerika, may bisita lang. Yang ikit ko ring anak na, tampangane, may graduate siyang doktor, meto nga yung anak na, tambabae, magmadreya kano, uling keta kilugal da king Amerika, malapit la king parokya. Mikuswelo kong menakit karing karelang anak, balamuwari dagula keti Pilipinas, at dek maniwala, sabyan da nung dagula, kingaliwang bansa, masanting, ding mismong anak, at daragul ka rin, puto to, at sumurin, king meto nga pengari. Deta ikit ko, dakal no rin pengari, kareng parokyang tibatan ko, potang ingima, anapin, pareho lang doktor, nagsakripisyo ya, ing ima, may gobra, ding iningat na, ding anak na, ang ganang meragula. Yang ikat na kompromero, agad-agad siniklodla, maniklodla, dening, bahing taon na lang college students, king Amerika. Hindi mo rin nagsabihan, kalkurat pininyadan, tang kautusan, uling ing metong ang mismong anak istong inumpisan meng dinisiplina from the very start. Tirwanan meng mengadi, tirwanan meng kingapong Ginoo. Tandaan niyo ini, nakapagpalit ng mismong anak mo hanggang karing kayang kaklase. Maralas ngeni, apapansin ang tamo, among kamo ako po king anak, manak, born na ganyan. Bali po, stong akakitsuneng, ing anak yu,
makyabe ne karekaklas ng born again, ala ko pang gewa from the very start, ana nang ay nekwa, potang milub na karin. Mas panolane, yung kaklase ng born again, mas kekang meto nga pengari. You have to examine yourself. O ba't kaya? Mas matimbang ya wari ka na ko ining kaklase na kakuya menibatan, kakuya meragol. There's something wrong in you, my dear parents. Nya dapat ding pengari ngayon kasalukoy na panahon, sesenyo lang masalese ding anak yo. Disiplinan nyo ring anak yo, pangadiyo ring anak yo. Uling meto niya kareng batas na ng Diyos. Honor your father and mother. At stung itamong penganak, malugot tamo ka rin pengari tamo, bisa katalika, maging maswerte na rin anak, ang malugot ka rin karelang pengari. Nya sana, ang importanteng dili, ketang matenakan anak, aliway ng kayang pibandyan malungkot yan, no ne seguro, bekay pasay na ni Ginoo tang Kristo king anak kay ta. Dapat luguran me imamo, luguran me tatang mo. Yan ding peka importanteng dili king biyemo. Istom ikwameng aluguran, buri ng sabiyan, maging payapayang pamilya, maging matibay pamilya, kalupa na ning sagrada pamilya, Jesus, Maria at Jose. Kilagyon ng pampuan ng anak, ang puan ng banal na Espiritu. Amen. Mitnong kabag at kataimtiman tang manalangin king Diyos, manipakit na ikekatamoy tunay dalan, papunta king kaligtasan, at ibyan na kekatamoy kaya panalugtuki kang Kristo, karing sabla ng turo. Kekatang pakibat, Ginoo emo sapi sa wili ingak lisme, ulitan tayo. Ginoo emo sa pagpili ng lismi. Para kaling sablang Kristiyano, abalura sana king ding sablang tao, may yawas lang maging banal, at aliwa mo ring relihiyoso at ding pari, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang migtagulaling king kakaluluan, manano na sana ang tunerang asani iti, at bibiyebela king kakaluluan at tiro ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring kalulu, abalura sana ingatin lang makapasubaling karapatan, king kayarian ng Diyos, nung tangkapanday ing karelang kabilyan king espiritu ning metong a Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, kapilan naman sana etama sisilo king pibandyan, nunebagkus tumipuntang pibandyan karin banwa, kapamilatan ning mayap alub, apamanuki kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Adwan tamo po ang sarili tang kapagnasan. Oy pa, dindamoyin di kayatunan daring kekang anak. Palablaban mo parating kasalpantayanan mi keko, iti atuan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ipuri ka inyong Diyos ning merosig lupa, ulining kekang kayapan, tinggap miyan ing tinape, ay ang pangnikeka, tinape bunganing labun. Ipuri ang Diyos
miyang itingala, ayang pangmikita, alakibat kari, upas, ipuriyain Diyos sa pilanman. Ibetala kaya ding aing linggamatamo, tingke katang sablang dapat at kapag nasan. Nipuri ka, Ginoong Diyos ning sigluba, ulinin ke kang kayapan, tinggap miyan itinapit, ayang pangmikita, tinape bunganing labun. Ipuriyain Diyos kapilanman. Ibetala kaya din aing linggamatamo, tingke katang sablang dapat at kapag nasan. Ipuri ka, Ginoong Diyos ning sikluba, ulinin ke kang kayapan, tinggap miya itingala, ayang pangmikita, alakibat kari, ubas, ipuriyain Diyos kapilanman. Ibetala kaya ning aing linggamatamo, tingke katang sablang dapat at kapag nasan. Ipuri ka, Ginoong Diyos ning sikluban, ulinin ke kang kayapan, linggap miya ting tinape, ayang pangmikita, tinape bunganing labun. Ipuriyain Diyos kapilanman. Ibetala
tamo kapatad, banding kakwat kay kayong dawat. At ang kapla, harapan ni Diyos, sipang mayupayang totoo. Sana ng ginuwiting naon kalingawan ko. Hindi kapuri ang binigaya ni Kayang lagi. Hindi kaya katayang kasaplala at di mabirog ng sansay. Oy paming miglalang katula mo sanang tanggapan, dating kay kami ngayin. Atok yan misaning alimbawa ng San Pio X, man makalapit kami kareting misteryo, timit mong kagalangan, at tanggap karela king matibe kasalbantayanan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Iginuman tabeyak ke kayo. Yat nayo ring puso yo. Pasalamat ta kin Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati. At numan ka rin oy pa. Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Pakalumeki Santa Iglesia. Ti piyestang parangal kang San Pio X, agigan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babyeming kay kang pamangan lung bilang pakibat karing kayang panalangin. Walinita kamberi sa blangkoro ring angel karing banwa, darilit ming kay kang ligaya, lain makyabe alangtok ng babye kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banalo Ginoo, ikay panibataning sablang kabanalan. Walinita pagparalampumi, pabanalan mo sana dating ayin, aslag ning banal ay espiritu, ban para ke kami, malyar lang katawan at daya ning kinuming Eso Kristo. Bayami daon kusang loob kay pamaylasan at kamatayan. Kinwaneng tinapet pe pasalamat siya kaya, pirasane, binyene karing kayang disipulo at ngana. Kwananyay tikongan at kananyay, iting kanakong katawan amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya, binyaning kalis karing kayang disipulo at ngana, kwananyay tikongan at minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, daya ning bayong talangagang tipan, ami bubo para kay para karisablang tao, banketa, patawaran la ring kasalanan. Taptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyagtayang misteryo ng kasalbantayanan. Hanggang
Inyang ngening gaganakan miyo pa ing kamatayan at pangasubli ng mebyening anak mo. Daron miya keko iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamat keko, pepalyarian kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. Pakbabami naman pagamwa mo, kay kami sanang makinabang, kay katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting meto, ng banal ay Espiritu. Ganakan mega ni Santa Iglesia makalaganap kay meto yato, bamiganap ya sa kilugod, kambening kay kaming Papa e Francisco, Florentino at Pasiano din kay kaming obispos, at ding sablang pari, diakono at religyoso. Kanakan mula naman din kapatad ming pepaynaw ng manenayang pangasobling niye, at ding sablang meyamo na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pagkaluluan mo kengan, gaon keng karapat dapat magkamit kin biye alang angga, man kambening nuan nga beren marito ng Diyos, kabenang San Jose keng esposo, ating sablang apostol Pedro at Pablo, Santa Monica at si San Pio X at tinupat kay Malmong Kaburian, kay kamaning panahon, kuryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamenat kayo, ipang mayupayang tutukagom ng banal na Espiritu, puryandagat parangalan manggaman kingalang angga. Kapatad, kanta tayong agnanagnan ng ipami. Ikabos mo kami o Ginoo kay sablang marok, malagod mong pagkaloob ing kapayapan kay panon mi, bangking kasaupaning kay kang pakalulo, prati kay mikabos kay kasalanan, at miligtas kay sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, kay panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. O
O Ginoong Hesus Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, "Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babye ko kay kayo, emo sa babalik dating kay kaming kasalanan, nailawan ming kasalpantayanan na ning kay kang iglesia, pamayapan may pambilugan agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyent mag-ari, manggaman kay ngalang angga." Kapayapan ng ginumantabi kay kayo kapatad. Bakit tangening misasan metong taking kasalpantayan. Bakyabe tangang pumakanta. Nyo'y kordara ng Diyos, nyo'y milalako kay kasalanan ng yato, wala ring mayaws kay ngapuna na ng kordero. Genek matampantanggap kay ka, dapat kasmay nga mano mo at kumayap na mo. Tawa ng Kristo. Daya ng Kristo. Para king biel pikalup mo ke kami, pamangan mi aldo pabiyemongan, tuknangan mi malan mi, nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo,
Siyop ning angin at kantada ring ayub. Salaning matuwining bengi, tatait karing maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lubot at lingaw. Salamat, King pakamal mo panganingan. Salamat po, salamat po. Para karing pengarimi at kapatan, kamag-anak at kasiping bale, numan kabayat ting bubuat, maging mayan nanting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lubot at lingaw. Salamat, King pakamal panganingan. Salamat po, salamat po. Karing banal mong namano, salamat po. Ikang sulumi, ikang kaligtasan mi. King kasakitan, kamatayan, ikaing kapanayan. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lubot at lingaw. Salamat, King pakamal mo panganingan. Salamat po, salamat po. Para kimiapit kalumuke kami, pamangan mi aldo babiemungan, tuknangan mi malan mi nanuman, ing kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lubot at lingaw. Salamat, King pakamal mo panganingan. Salamat po, salamat po. Manalangin tamo. O ipaming malugod, sopan mo kami. Halimbawa ni lugod na pagmasusyan mi kaniting Eukaristya, man miras kay kingkay ang kaganapan na harapan mo, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Lukulok tama po sa guli. Mayap, bengi po, kaya katamungan. Kumusta kayo po? Malugod tamo pong pasalamatan. Yung pamagbalik na ning kaya katamo pong kura paroko, that inyang 1995, Monsignor
Antonio Madrid Bustos. Palakpakan tayo po. Iya po yung parish priest King St. Peter the Apostle, King pong apalit. Among malugod ko pong babalikan fond memories with grateful appreciation. Ipong giwayo kaya kami during the time that you were our parish priest from 1995. Ipong maragul ay ang bag na kaya katamo po aside ka rin physical structure. Yapin po itang empowerment of the laity, then pong leaders, dahil ano po yung PREX or the Paris Renewal Experience seminars. Anyapin po yung maging bunga na po, keraklan po ka rin parish leaders sa among ate at kuya la, kayang PREX. Palakpakan tayo kuya naman. So with grateful appreciation po kaya na He brought me as well as the parish leaders to where we are now. Utang alog niya po kayo. Itang ngayon po, makatalakad ko ngayon. Kaya kayo, Paulina po, apong gusto sa dinevelop na ako po kayong parish ministry. Dakal pong dakal salamat. Kambiyan na po nin kaya kami pong kura para ko, Reverend Father Arnolfo Magdaleno Serrano, na metong mo naman pong mag-empower kaya kami kayong lay. Kaya beda po rin, din kaya kami pong kayong Parish Pastoral Council, Finance Council, ang po rin CPCs and mandated organizations. Dakal salamat kayong pamagmisa yun ngayon, pamagbalik kayong parokya tamo po. Yan po, ditak mo pong paganaka. Ay, dakal pala. Sagli mo po. At yun na po, ing pananayan tang malambot, ing dalo parokya ning Cruzada de Penitencia y Caridad, y Santo Cristo del Perdón y Caridad, at Virgen de los Remedios. Manatili la po, mula ngayon nga dong iti, ang gana po kentutuking Lunes, August 28. At may buklat siya po ing pisamban, magumpisang alas 5 ning abak, hangga pong alas 12 ning kapitangan bengi. Agkatanda kayo po, namantamo po ining grasyang may pagkalub kaya katamo, kaya pamanatili the which happens every 12 years po kaya vicariate. So, para nabang ng tamo pong malalam, ing tunay diwa na ning krusada na ning penitensya, bukas po, August 22, kay ba na po ning misa, ita pong alas 7 hanggang alas 9 ning bengi, mi kapamangumpisal, pamagbalik loob, kaya nga pong Ginoo. At intamo pong kumbiradong pari na lukluk. Approach tayo mo po bukas. Kay ba't po kayong August 24? Again po, ita pong diwa na po ning synodality, panagkat na po ning kaya katamong Santo Papa, napuntalan detang mililele, redang emiraras pisamban, impong kaya kayo pong manungkulan, then CPC, ang PPC, ang PFC, kabina po ng Paris Pistamo, may approve po itang kaya katamo pong pamag-motorcade or pamamunta po kareng barangay. Dumurot siya po in Cruzada, magumpisa pong alas 6 ng abak. Data pong kaya katamo pong may Mario na po makapunta kini, iluwal tala po kayang bale, bangkanita po kitang main route na po ning kaya katamo pong Cruzada, in motorcade. Miras na la po, mabendisyon la kayong Cruzada. Siguro po bukas i-announce siya itang kayang rota. Ne po. And then, again, another diwa na po ning kaya katang Cruzada yapin in Caridad. Baka nanong gawan tamo kayong Caridad, mi kapamaglan niya karing makatwa at masakit kayong August 25, 2023, Biyernes po, pakidala-dala po rin masakit o makatwa o ating kapansanan, alas 7:30 na po ning abak, lanyano po ning kaya katamong kura paroko. Metong niya pong sakramento, maragulyang grasya, aapagkalub na po ning krusada. Katatawyan po, ay aliya pa po, number 5, metong lampo. Mika impong fiestang parokya tamo, kene pong August 27, Domingo, kalupada po rin kaya katamong misang regular every Sunday, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m. at 5:30 p.m. ing Banala Misa. Kaya rin na po ning Banala Misa 5:30, around 6:30 may Kalimbun, Karagulan,
ding mal-alarawan ng krusada at patulunan da rin chapels at Santa Monica. Iti po pamag-celebrate, which is the liturgical part of the krusada. Katatawlian po, atin tamo pong limus memorabilia bilang pamakisan netong or amanundang solidarity, atin pong tarpaulin na malyari tamong ipakat karinggate tamo, lalo na po tang mag-motorcade tamo. Impong limus ka rin, 100 pesos siya mo po, pero naburiya pong dagdagan, okay mo rin po. And then, ita pong kaya katamong frame, ini po, memorabilia po, magdalaya rin grasya, yung kaya katamo, imahin na po, yung kaya katamo pong Virgen de los Remedios, at inya pong tela keni, may kaskasya po, kaya malana pong ding Virgen. Kaya ba't kita pong gulot, at inya pong certificate of authentication. Ing limos po kaya ni 1,200. E tayo po pang hinayayang ining kaya katamo pong isawop, uling na naman po ing malikom, may dalaking arsobispado, at intamo pong mission in solidarity with the Greater Church, buong Archdiocese, at in pong tatalakad a mission parish para karing kapatad tamong katutubo at yung bundok na alapong parokyo. So, paninasa na po ning kaya katamo pong Archdiocese, saup-saup tamang italakad tayo po ing neto nga parokyo. Kita mo po, dakal pong salamat. Aga nakako po pala din pong mag-offer bukas niya po at pasalamat pong dakal ka rin pong mag-serve niya ni ang po po rin mag-sponsor kayong may sa tamo po. Dakal pong salamat. Nalakat ka. Yung ginuman tabi ke kayo. Bendisyon na nakatamo ng mayupayang Diyos, ngipa tanak ng banal na Espiritu, ing misat na mayarine, umen ako king kapayapan. May pabengi po kay kongan.